Jadi maksud ni pertemuan non. Ala neng adong do maksud ni bapa neng si pasahaton ni bapa tu hamu akka gelekku. Tu hamu burukku do anakku. Jesong non. Kab bapa ngasalak ni bapa be. Ngalawe omakmu ngamoding. Ngayala Tuhani. Jadi maksud tu ning manguli maaw muse. Alana asa adong pature-ture honau. Muse parlau ni omakmu pika ngaliling. Ngadong 5 tahun. Je ning manuku pendapatmu daw. Buhama menurutmu akka gelekku. Dok burukku. Oh. Ai karas dope horwa barangi pa. Tolak dope dang bengkok dope ulune. Ai jurungat mama katai don. Ai na digedeng-geni wadok kubah. Nasi betul mama katai. Ai perlu dotong suku no ni to. Ai tong doi bunga-bunga kehidupan. Ate pa. Kadang-kadang be horwa suku-suku menasing be seleni. Tu binoto abangon. Ai nasing mahatai ba. Ai bagak do calon mi pa. Mentak do. Segai do suku-sukumu. Nawala pennon. Nalau dia udah. Dan nalau gabe do oto. Sorong sowan ni mata ni on. Menurutmu selera ni bapa? Ya. Dang can. Ena subuh be serius sih tamak katayon. Nalau margai do hita iso. Alo kodok. Dia dekmu. Lau belajar pa dang mulak do be. Mulahan no bata pabut bimana ah. Kalau kita beta hojo makatatai son. Oh. Ololo. Anggua madok songonom mai pa. Au sebagai anakmu siak kangen. Molo menurut au jolo buam majuba tujabun calon ni bapai. Asa ni tadda jo. Burah lo. Perdia. So dia lakna. Asa binoto. Kan ido dang ido rohamu de. Ati to. Ido itu. Pas do na ido ni toy. Buam maju pa asa kenalat jo. Olo pa. Abe si tuju dah. Buam maju jabun. Asa ni tadda. Atong molo songon ido ko kamu ba. Ni bereng maju waktu non. Molo aha ubo pe tujabu asa upat tadda tu hamu. Molo menurut tahun ya berjuru halakna ledak ku boto kan. Nah, so dia menurutmu nah. Olo pa. Atong molo songoni bajolo ibu bapa maju tujabu baru pita lanjut pakatayon. Oh, ipe tahu? Ate, ido? Olo pa. Aku si tuju.